Mei ni som pariat sang he som ni pali inrin ni ani a nimin zirtop ni mei ni som pasari tlai khan Myanmar atanga ral tlan sia ha om pinei pha kum som ni le pakwa chu Lairam Christian Medical Center longtlaya anau pai pathum thatakin zai chu sak ani pinei pha hi Sapo Matupi district Myanmar atanga sahimna zonga ral tlan sia ha om ani a fa kum hi mi apom mek boka kumin April thla khan Siha District Hospital a in entirin anau pai chu pathum an ni ti rilhriat ni in longtlaya refer ani a longtlaya tang hian ZMC a refer le ni in ZMC pantur hian harsatna an nei awangin Lairam Christian Medical Center a meichelam doctor chuan ngun taka en kolin nimin mei ni som pasari tlai da ruka in zaina ruma laklu ni in Dr. Bizo nun sanga le Dr. Boy Chin Sung ten darkar khat le achan ve an boy pui hnuwa naute pathum chu thatakin zai chua an ni a mei chia vek an ni naute an zai chua ma sakber hi kg ni le gram zanga rit ni in a pahni na chu kg khat le gram zariat ani a an hnung baran zai chua chu kg ni le gram zali somnga ani an vai hian an thrisel na din hun po apa ngaya nauten nu pi nei pha hi thisen na tlak cham deuh wangin doctor ten thisen unit li pek tura an ti chu pek ni in ngai tu om ani lo ni in kan thria pi nei pha chung chang hi LCMC lam chuan Doctor Without Border an thlena an ni hian pi nei phai te nu fa ho dam doina an om man zong zong hi an tum sak vek don ani